braće i sestre, sa nama je Dobrilo Dedejić, predsjednik Srpske liste u Crnoj Gori. Brate Dobrilo, prvo da vam zahvalim što ste nas udostojili vaše posjete na našem saboru. Kakvi su vaši utisci o saboru? Pa i uvijek. Dakle, ovo nije prvi put da sam na saboru Srban okup i uvijek da sam ovdje i sa vama imam pozitivne utiske i te utiske vrlo rado prenosim i ljudima u Crnoj Gori. Prenosim svima koji drže do čistote pravoslavne vjere, do potrebe da se ljudi koji čine Srpsku pravoslavnu crkvu na svim nivoima osvijeste, da se vrate onome što jeste suština naše vjere, suština našeg naroda, koji je kao kršten narod nastao upravo kroz pravoslavnu vjeru. I ponavljam opet, veliko mi zadovoljstvo što sam bio na ovom saboru i sve ono što sam vidio, što sam čuo, ono što je bilo priča na ovom saboru, kao i uvijek, jednostavno me učvršćuje u stavovima zbog kojih i dolazim redovno u Ljubljanu. Kako biste ukratko opisali stanje u Crnoj Gori danas? Pa Crna Gora u društvenom i političkom smislu nalazi se na rubu provalije. Razlozi za to su mnogobrojni. Činjenica da je to država koja se, pseudodržava prije bih rekao, koja se nalazi pod direktnom stranom okupacijom, iako dosad na plišani način. Država koja je na rubu ulaska u NATO pakt i pogubnog također ulaska u Evropsku uniju, koja nije manja zabluda i manja šteta za srpski narod od samog NATO pakta. To je država čija je populacija razapeta s jedne strane između otvoreno izdajničke vlasti, koja se svrstala na stranu svega onoga što mi koji smo srpski nacionalisti definišemo problemom koga imamo sa srpskim neprijateljima. Dakle, vlast u Crnoj Gori je otvorena na strane Evropske unije i na strane NATO pakta. Evropska unija koja je priznala lažnu državu Kosovo, koja je crnogorska vlast, i NATO pakta kome vlast u Crnoj Gori konstantno stremi. Sa druge strane, 80% poslanika u crnogorskom parlamentu, bez obzira na volju naroda i činjenicu da se 40% građana, samo 40% zalaže za ulazak u NATO pakt, 80% poslanika u državnom parlamentu, koji su u taj parlament dolazili i glasovima onih građana koji pripadaju srpskoj populaciji, 80% poslanika, dakle, zalaže se za ulazak Crne Gore u NATO, a svaki poslanik u državnom parlamentu Crne Gore, njih 81, zalaže se za ulazak u Evropsku uniju. Moram podsjetiti također da najmanje 35 do 40% građana Crne Gore se protivi ulasku u Evropsku uniju, ali bez obzira što su određene pseudosrpske političke elite dobile glasove na poslednjim izborima od strane srpskog naroda, one ne supstituišu tu političku volju srpskog naroda i one se ne opiru ulasku u Evropsku uniju, a također u velikom dijelu imaju popustljiv stav u odnosu na kreiranje ambijenta kojim će za godinu dana biti potpuno prirodno da Crna Gora uđe u NATO pakt. Ako ovaj odgovor treba da završim stavom da li sam optimista povodom političkih procesa u Crnoj Gori i sudbine srpskog naroda, ja vam moram reći da nijesam, ali vjerujem da može da postoji neko političko, društveno zrno kada su Srbi u pitanju, kada je u pitanju stav koji bi bio protiv evrofanatizma koji vlada u društvu, protiv ekumenizma koji također vlada na određenim društvenim nivoima i vjerskim, naravno, nivoima u Crnoj Gori, ne samo kod onih koji predstavljaju Rimokatoličku crkvu u Crnoj Gori. Dakle, mislim da je vrlo značajno da postoji ta sov koja će se zadržati u Crnoj Gori, koja će raditi na tome da Srbi budu Hristova, ne papi narod u vjerskom smislu, sa druge strane da se odlučno suprotstavljaju ulasku Crne Gore u NATO pakt i Evropsku uniju. Ako bismo imali ljude koji bi ne samo u državnom parlamentu, nego uopšte u medijima, u društvu u Crnoj Gori postavili prirodnom poziciju da se neki ljudi suprotstavljaju ulasku u NATO pakt i Evropsku uniju, kao što postoje oni drugi koji se svakoga dana i u Skupštini i u medijima reklamiraju s ambicijom da uđe država u NATO pakt, onda bi, mislim, društvo u Crnoj Gori bilo relaksirano, a i građani Srbije i drugih država u regionu i ljudi iz naše dijaspore mogli bi da shvate da imaju prosto pripadnike svog naroda u Crnoj Gori koji odražavaju tradicionalni stav srpskog naroda. Takvi, dakle, postoje, međutim, zbog medijske blokade i zbog činjenice da je država medijski, društveno, socijalno i na svaki drugi način okovana, ono što predstavlja volju ljudi u čije ime govorim i oni koji misle kao ja pokušavaju da govore, dakle, ne dolazi do izražaja, ali valjda će dati Bog ovoj godina određene vrste raspleta u Crnoj Gori da makar postavimo legitimnim i onu političku i društvenu opciju koja je protivna evropskim i evroatlantskim integracijama. Hvala. Još jedno pitanje, koliko tom teškom stanju u Crnoj Gori i podijeljenosti naroda doprinosi komunističko delovanje i ponašanje mitropolita Amfilohija? U Crnoj Gori ne postoji vjerska javnost.
kada su u pitanju pripadnici pravoslavne vjeroispovijesti. Činjenica da ne postoji vjerske javnosti, odnosno ljudi koji se dublje razumiju u kanonske probleme i kanonske potrebe, ne samo crkvene hijerarhije, nego i mirjana, dakle ljudi koji liturgijski učestvuju u životu crkve, dakle ta činjenica dovodi do određene vrste haotičnih vjerskih stavova u Crnoj Gori. Ali vjerujem da vrijeme koje je pred nama, da će usloviti i da će prosto pomoći da u Crnoj Gori sazre ta prijeko potrebna vjerska javnost, da ljudi koji pravoslavlje doživljavaju kao tradiciju, bukvalno svoju vjeru dožive kao život, kao nešto za čim ili zbog čega je potrebno liturgijsko opštenje i da postojeći broj istinskih pravoslavnih vjernika onoga trenutka kad zaživi, ponavljam opet i potenciram da je to najvažnije vjerska javnost, bude mnogo veći u Crnoj Gori. Određene greške koje postoje sa nivoa patrijaršije u Beogradu i sa nivoa određenih crkvenih krugova svakako u Crnoj Gori jesu nešto što još uvijek u Crnoj Gori može da se ispravi. Ali, sa druge strane, vrlo je važno raščišćavanje na svim nivoima društvenog života u Crnoj Gori, uključujući određene crkvene procese unutar same Crne Gore. Nažalost, među sveštenicima u Crnoj Gori postoje i oni koji zagovaraju potrebu o formiranju, odnosno iskazuju stav o navodnoj potrebi formiranja takozvane pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja bi navodno okupljala i Crnogorce i Srbe koji su pravoslavni, ili ajde tako da definišemo čiji su preci bili pravoslavni. Nisam etnofiletista, odmah da vam kažem, ali sa druge strane potpuno sam siguran da ukoliko crkva u Crnoj Gori, pravoslavna crkva, o njoj govorimo, ne bi bila srpska, onda ne bi bila ni pravoslavna. Nažalost, u tom dijelu ili na sreću, oni koji su Srbi u Crnoj Gori, stvari oko srpstva i pravoslavlja se relativno pojednostavljuju u tom domenu i sa druge strane imamo ljude koji su nacionalni Crnogorci, koji su prosto podložni otpadiju i zbog svoje gordosti su i formirali naciju, dakle crnogorsku naciju u Crnoj Gori, koja je danas, bez obzira koje sve čini, ko su im bili preci, brojnija od srpske nacije, sviđalo se to nama ili ne. Upravo sa te strane mene ne zanima koliko će ljudi opstati kada su procenti u pitanju unutar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Meni ne smeta da su oni koji se definišu nacionalnim Crnogorcima u političkom, vjerskom, ekonomskom, socijalnom, društvenom, bilo kom pogledu izjašnjavaju na način na koji oni to požele, ali ono što je moj stav i što je stav ljudi koji imaju slične stavove meni, jeste da je nama potrebna Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori koja će biti otvorena antijekumenistička, Srpska pravoslavna crkva koja će biti van takozvanog svjetskog sabora crkava, crkva koja neće imati dijalog sa rimokatoličkom crkvom jer nema potrebe da ga ima, i najzad Srpska pravoslavna crkva koja će se otvoreno iskazivati u vjerskom i nacionalnom smislu, prije svega u dijelu potreba svog naroda. A pastvu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori čine isključivo Srbi, čine isključivo nacionalni Srbi i čine ljudi koji su svjesni svoje nacije, svoje vjere, ali vam opet potenciram onoga trenutka, da vam direktno odgovorim na vaše pitanje, dakle, onoga trenutka kada u Crnoj Gori zvanično zaživi crkvena javnost, kada ljudi budu znali onoliko koliko vi znate o vjerskim procesima i o kanonskom pravu, toga trenutka u Crnoj Gori će se neke stvari kristalisati, a želim da vjerujem da oni koji su u hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i oni koji su, nazovi, u svešteničkom kadru, da to tako definišemo, i koji su danas otvoreno na strani nacionalnih Crnogoraca, oni koji su nam razbili zajedničku državu i oni i među onima koji bi htjeli da nam promijene ime crkve, da će tu doći do otriježnjenja i da će se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, kao i Srpska pravoslavna crkva na opštem nacionalnom nivou, vratiti onome što je njena misija. Dakle, bez komunikacije i opštenja sa rimokatolicima, u interesu svog naroda i u interesu čuvanja predanja istinske pravoslavne vjere. Dakle, na način da prosto sa ponosom kažemo da je Srbin Hristova, ne papin. Amin, Bože. Amin. Brate Dobrilo, mislim da je bilo iscrpno. Vama i vašim saradnicima u daljoj borbi svako dobro od Gospoda želimo. Hvala vam najviše. Također vam.